na na gare be se sega na ebedwo eyensem bebiri eyensem pere eyebubruja na ede ntina ma me kasa ansem yi eyeyan kasa ye papa ye de nyina ye ofa Santo wonya ne be ko ni anim se ni tutumcho na dafo pa eni Judas ana ne Yesu ni Auntie Bee na Santo baba bontene edi video bi aba se ejapade anaka ne papa ene Judas abusuapeni Judas ye no ni sa enkan bi enti ama ne ho kire no kom de no gare mpo nya gare ni esiche mpo no wadi ama aba bi ensem bebre o se ofre ne maame soso a ne maame soso emfa ne call na se mpo maame mpo batan wonya ayemiye ene yemhihye edis company bi e de ama ne ba ye goko tie de Santo ba ne kan so omu pebia so jenefo wo bebi ana so de kakra to so no ato am ti eno ne street job azisia so ya de tishim kakra nti unya ba kone ne onye ba ko so ne condition say ana on on tenka ana mega so no ye ti enho yan ka cho but the last time I call Kaswa, correction. Baby, I'm not so on a one and go so. But me said then you might yes. Minimum yes. One the bon come as attempt to say, only better than what they have said. Something an American beginning say, Sir brotherly love, no. Even do a year for, but on kan home embem o ma me feel say bia me nua pani bi o hon mo e bia senye everyday kra na be check up on your keto so at least once a while be hon mo so otimi frɛ wo nua na onu ni di nkomo ababo na ekosen then na we see then ye kabo ma betimi ayi on sa asetena na onu nua be ma o hon mo sa vibe na metimi anya no me nyane sa eta na make say me nua pani no ho no mo anko no sa vibe no ne be vibe because ko be kire ne pani nsem ho no e ma me akola no me hu say yes me nua pani ho but we no me hu sa vibe no dem but me blame no me free wono ma bi sa e bia no no so wo ne condition ni the okukum Auntie Bee is one person that we all know to be up at the back or on on it now 6 years. On us what Auntie Bee, time I be family free. Me ma Mr. Madan work. Say ja what there no about the year 2000 and if I'm correct. Menkai. But me we school no more no me we GSS no okay me we GSS no ana me ye den me ba kra me auntie no ma me ba wedding bi ye cousin ba ko wedding me auntie na ntimi amba nti osoma me say me be show man me mention na name ti no mo ye wedding no work aso ana me ba man ti me ba na me bra no ketwa no ose ne sa na chede ne ode mba ko chia Auntie Bee ti se ko wedding ne Sunday na ode me fa ka na ja ya ba no hu fi nse na no la badi ba no hu fi oni me din komo na de ti me san call back no be si fit one be si san me there. Okay, my son when me be hu okala eye na se. E wo asenta. Me ba okala eye no, me ne aben kwan na me be hu no. If you me hu ni bi. Okay. Now other persons who are in say I mean because I mentioned name not long ago and then say or our best friend, I mean best of friends, Judas. And also what try contacting what in can. And I'll check up on him, also check up on him. There be Judas. And also, I do a time and also be dinner here. Because I'm just a crown. Na unim se papa no womba.
na ketewa wom sɛ mpanimfoɔ na wɔndwem ho kora na at least ketewa no kora mpo no ɛwɔ sɛ nka wotumi nya nkae biribi webi a nana kwasi ho te sɛn bɛsi saa mmere deɛ ɔno Judas no menim time obɛde firi Ghana ha kora ɔde kɔ abirekyiri mbɔ na mebusa mebra na sɛ nti Judas o Ghana ha no so obu Judas kɔ abirekyiri dada na msia nti fiti wɔn mo na me fiti me papa yi no ɔmo yɛ wie yɛ no me Judas mani nchi ne so 1212 say bi abesi saa mmere a me anyi a me tia no mani nchi ne so me nya phone call bia wɔ no mo mpo sɛ ɛte sɛn na sɛ me nya phone call bia this is how me maintain now for no mutual sin at that time how you load more no me age that time other people no me age that time no man no me age that time me hu obia nti obia because say time me we school secondary school ana me ya imagine say nasi access ni twa no ewo me mu eti me frɛ Auntie Bee and I'm the two nanim so me pese me wura se ni twa mu and on podcast so and say tell you I say ofrɛ Mr. Nyameche Miracle Friends yeah. No the two nanim say ni who was as a actor as a production person. Oh, some acting. Okay. Timely two name and I'm say oh mommy another man back home Miracle Films production. Your friend Alaji. Okay. Or they Alaji na mama me. Another one fine man. Or they na mama me. Timely like aside. And also you see a crown production and shada anything. And koso gidi. O say enkoso santi no. Menya abotre. Na bibia ni a obema so ayedem atene maba kumase. Na ode me a kire. Mr. Nyameche. Say ni sin. Free the mo one maybe wa me ne kasa o be frame me. Be see. The year 2015 more crime say me ne never bring G. Sen kan bese me ba no den time no mo year rehearsals ewo kumase on prisons one mo. Nti o ka kire me say ene sanete de ne membra baby o mo year rehearsals no na me ba o de me kire Mr. Nyameche. Eje from asumo a de abofra ni ka enie odwune ho say ko comment section ho tulogu ho back in kayama adoma kokko no fansa tim so se de am ye video bia na beto so a oni nipa obedi kan a obenya me video nyame enka mo ho